Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Right ake sikubingelele sikwamukele kulolu suku lwanamhlanje. Molo Dumela Thobela henda absheni bakayina igaba lami ngumfanele uPhenyi Bheshu wakwaZanibe singena ke engosini okuyiyona ke esithi kuwe i-Indigent Support Program ibaluleke ngani la sokwazi ukuthi ke sikhulumisane khona nomhlonishwa uEric Mogahla asichazele kabanzi ke mayelana nayo le program ake ubheke indlebe ukwazi ukuthi ke wena njengoba ke singena nje ukwazi ukuthi nawe udlulisele nakwabanye ngoba information esiliphathele yona kulolu suku namhlanje is very important. Njengoba ke bese ngishilo ukuthi namhlanje sizobe sihlezi naye umhlonishwa umnumzane ke uEric Mogahla kodwa kuzoyichaza yena kabanzi njengalokhu ke phuma kumkhandlu udolobha waseKuruleni ongumphathi ngokwesifunda sibhekelele lapha yana kuze ezenhlala kahle kanjalo ke nezempilo uzokwazi ukusichazela kabanzi ngento eziningi kanti ke namhlanje sizobe sikhuluma ke kabanzi mayelana ke nodaba oluthinta i-Indigent Policy Support Program. Mhlonishwa Thobela. Inda. Ninjani baba? Siyaphila kunjani baba? Hayi siyaphila kakhulu. Ubaba ngizocela nje ke akhona udumelisa sichaba asitshela ukuthi intate mangwa hamang enembereko walina ki. Okay, asibonge ngicale ngawe mhlonisa ngokuvulise nawe. Yeah. Igama lami Eric Mogahla. Ngibuya ku City of Ekurhuleni. Yes. Department ya Community Services. Lapha khona kune social development. Oh, yeah. Ngi divisional head ye social development. Indawo le kune indigent program khona. Okay. Le sizekayo lapha namhlanje. Siyabonga kakhulu. Rikupa ukhona ohlalisa hore this program hanhle this support program. Ke ing ribulela ka ing aribulela ka yona Indigent Policy Support Program. Indigent program. Ke program ye lo rong musho wile wa tla le yona. O lebeletse gore batho ba bantshi ba ya tlhophega. Yeah. And then ba tlhophega go ba pallwa ke go patela ditirelo tša masepala ka baka la gore di ba godimo di a ba tlhola. And then ba feletša ba tšea tšhelete le gore ba swantše ba godise bana ba reke dijo kwa lapeng ba patela ditirelo tša masepala. So mmušo o ile wa tla le tsela ya gore a re šireletšene batho ka go ba fa ditirelo tša mahala. Je ditirelo tša motheo tše re di bitšang gore ke di-basic services. So ke ka moo re feletšeng rena le Indigent Support Program. Ho bohloka kanang hore motho a kgone ho register for this program? Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu ba register. Because if umuntu akekho ku register kusho ukuthi ngeke athole free basic services. Kusho ukuthi irente yakhe izocubeka ikhuphuka every day, every month, every week. Izoya phambili ekhuphuka. So uzokoleta umasipala ama services imali enini kakhulu, especially labantu bangana mali yakuthi bakhokhe ama services wamasipala. So kubalulekile kakhulu ukuthi wonke umuntu a qualify yabo azibese a register. Okay. Mhlambe if ukhona uhlalusa hore what are the benefits to the approved beneficiaries? Ama benefit mhloniso kune 10 kiloliter yamanzi. Okay. The whole month we thola free. Ma register. Kune 50 kiloliter 50 kilowatts ye gas. Le muntu wayithola ma register kuthi abe khona ku indigent. Okay. Then laba ba sustoti uyabona le truck ya waste removal. Ngiyabona yeah. Umasipala ukhiphile 240 liter bin. Ma use indigent le I truck amayithatha le bin ya yesustoti
for wena o se indigent is for free awukhokhi na cent and futhi lawa ma water and sanitation mawusebenzisa toilet for lawa ma service is for free awukhokhi. Okay, so do you have like different categories where or which people can apply and qualify for? Indigent icala ga abantwana babancane. Okay. Mhlambe if uyabagada wena Yeah. uzoba applyela. Kune abacha babancane young people nabo bafanele ba apply indigent. Kune middle age people laba abantu babadala and then kune laba the old age people baba bachofadi bomkhulu nabo gogo nabo ba qualify kusho ukuthi omunye namuntu aphilako we qualify ukuthi apply indigent but laba abancane because base below age ama minor lo omkhulu kubo lo akudlule ku 18 years old because umthetho wabantwana uthi the age of maturity if umntwana udlulile 18 kusho ukuthi ukhulile but if ugade abantwana babo endlini uzoba applyela naye azaplayele including abantwana base endlini. Ukhumbuleke sihlezi naye ubaba umhlonishwa uEric Mogahla uphuma ke lapha ke kwa social development sikhuluma ke ngesupport program ilene ebizwa ukuthi ke iindigent njengalokhu ke siyabantu ababheke ke lo hlelo sizohamba ke sigijime ke siye ezitolo uma ngabe ke sibuya ngifuna ukuthi ke sibheke iminxa naye umhlonishwa singase ke sibheke sibheke ukuthi ke mhlawumbe ama documents adingakalayo ukuze abantu bekwazi ukubhalisa ahamba kanjani bese sibheka futhi ukuthi i-income ne-criteria kufanele isetshenziswe iziphi izinto ezingakwazi ukuthi sibheke kuningi ke esazokubheka kodwa kamanje ake sidlulise lapha ke sigijime siye lapha eThembisa Plaza sibheke ukuthi ke abakwa OBC iziphi ke izipesheli abasiphathele zona. Get fresh quality savings at OBC this month end. OBC pork leg or shoulder chops at only 55 Rand per kilo. 2 kilogram OBC polony at only 49 Rand. Delicious OBC frozen sliced beef ox liver at only 59 Rand per kilo. To the 3 kilogram Heroes Vorse at only 240 Rand. Get these fresh quality month end savings at OBC. Offers valid from the 30th of July till the 6th of August 2026. Asipinde ke sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshu ngingwakwadzanibe isibongo sihlezi nomhlonishwa ubaba uEric Mogahla ongumqondisi obuya ke ehhovisi eliphinde ke libhekele nezenhlala kahle kanjalo ke na kuyona idivision ephatha indaba ke ithinta ke ama indigent policy kanjalo ke neprogram okuyiyona ke elekelela umphakathi. Ngifuna ukuthi ke sibheke nje manje umhlonishwa ukuthi abantu where can they apply ba apply mo kae re khone lu sheba taba ya di document for the criteria for application. All right ge re le kamo re go bitsa re ke North. Okay, Northern Service Delivery Region. Okay. Ke ta thoma ka Edenvale. Yes. Go Edenvale go na le civic center. Yes. Batho ba bang gaufi ba ka go civic center Edenvale ba apply. Okay. Then ke Captain Park. Go Captain Park mo second floor. Mo no tsena bo security. Bona mo civic center. Yes. Okay. Or left security ba ta bontsha re office e indigent kae o ka apply. Okay. Then arbo ka mo lokishi. Yes. Re thome Phomolong. Go Phomolong go na le hall re no bitsa gore ke pay point. Okay. Go na le office ya indigent kana mo gaufi ga hall go kena ebile go na youth center mo gaufi. Okay. Go na le office ya indigent o apply. Yes. And then go etamo le Thaboni ka pele ga Thembisa Plaza. Okay. Go na le Semthalele hall. Yes. Go na le office mowe le gona ra apply. Yes. Gape re tsenela ka mogare ga location
go na le Etafeni or Tavern Clinic. mo gaufi ga Tafeni Clinic ke park ka morago, and then mo gaufi ga park go na le office e be shumisha ke counselor. Mo gaufi ga office go na le Etafeni Family Skills Center, go na le office indigent mo le gona mo apply. Yes. Ge re napa re tla ka gare gape mo gaufi ga is sangweni taxi rank, go na le pleke ba re ke Thiteni, le gona go na le office mowe batho ba santse ba apply. Ke moka ra ya ko Winnie Mandela, ko customer care no re ke Tembisa True. Ba bantši ba go toga mo Tembisa Civic Center ya Moraba Sotho ge tshwara mollo ba ile kwa, so le gona ke mo le rong batho ba santse ba apply mo gona. Ke nyaka gore re kgone go sheba gore the documents e di nyake ka hang ke tse feng. All right, Mhlonishwa. Yes. Ya mathomo motho santse a tshware ID ya South Africa. Yes. Go ba ye bontšha gore kwena modudi wa go a go ile wa South Africa ya permanent status ya go bontšha gore o mo South Africa. Okay. Gape go na le statement sa masepala sa rent le sona tsamaya le sona. Go sena le sona o kile wa reka mothagase wa khotjana token ela pampiri ela ya dinomoro tša mothagase tšeo di pantšhang o ka tsamaya le yona. Gape o ka feta ko maphodiseng wa dira affidavit. Affidavit izo chokuthi mina umhlonishwa Mfanelo. Yes. Seemo sa ka sa ditšhelete le sa bophelo se ka mogo. Okay. Gape o ka thola le gore o dula mo ntlong ye le rego maybe abanikazi baye ba shonile, then uzofanele ukuthi uphathe letter of authority. Okay. But kwenzeka because mina ngasebenza kakhulu la Tembisa ngidila nama case, ngiyazi ukuthi ama families kune ama problems abavumi ukuthi umhlonishwa Mfanelo bamenzele letter of authority ukuthi kube mnikazi wendlu. Okay. So uthola ukuthi akuna letter of authority. Thina sathi cha if awuna letter of authority akuna nqakhi lapha. Okay. La affidavit yakho isho ukuthi hayi uwe usele endlini mhlambe yabazali mhlambe ya relative but uwe uthala kula uwe sebenzisa affidavit mo police station. Ukaya Moraba Sotho police station, ukaya ko Olifane, ukaya mo Ronald Tembisa Thoka kwa, ukaya mo Ivory, ukaya ko Rubberidge. Okay. O dire affidavit la ko Captain Park ka tla leon. Okay. So income it's yang so that the person may be able to qualify. E be senga go felletsa mo. Gape re nyaka le statement sa banka sa 3 months. And then if u ka da bantwana mhlambe ba shonela foster care. You are a foster care parent. Yeah. Izana kune order of court izanayo. Nayo sizoyidinga izokunceda. But if awunayo uzotsho ku affidavit kuthi hayi wena ukada abantwana usase ku process le. Okay. Yes. And then imali if umuntu uthola imali yakolekana 10,478. Okay. Lo muntu uya qualify. Oh yes. Yes. If that's the income for the household. Yes. We are qualified. Yes. Yes. So se ahlakanisa lo mali ukuthi mhlambe une 3 room kasisile and then uthola na a grant and then sakahlakanisa ababanini abantu ayifiki ku more than 10,000 because bogogo endleni bathola 2,400. If ugogo uthala nomkhulu is 4,800. Then nadiri room. Bane room J2 3 ayenzi na 10,000. So you still qualify. By qualify. Oh, okay. Wow. That's amazing. Mas ngase sibheke in terms of the process ye renewal ne verification it's amaya. Uzokhumbula ukuthi once baku approve. Yes.
indigent yakho izolasta 36 months, which is 3 years. Okay. And then in 3 years iphela sundela. Okay. And then uze renew. Yes. And then uzophatha wona lamaphepha uthi hayi mina songaza gile katla ke le so awona nto e change ke sale ka mkhonola. Yeah. Then hayi rena re ta renew. So when you have applied, chances ya uri maybe ukano decline or maybe process ya thing ya apply ibe delayed. What could be the possible reasons? Ama reason akaba gore one remember ho etla dipampiri re nyaka information ya ko gae and then re tlo romela batho re ba check motlhomongwe go a diega gore o ngwadise gore ka montle go na le room tše pedi gante ke tše tharo then process it do diega because ge ba ya go checka kwa batho go ja le gore no o ile 2 then ba tshwantse ba te ba lokiseta bela gore ai as 2 ke 3 ntwe ngwe gape nako nngwe re gona le system e re šomišang ya indigent management system ke ICT nako nngwe e na le go ba down mara re busy le ba ICT ba masipala le cocktail ena o tle ka ditsela o tla ka ditsela tše le go di nyaka go thusa gore system e la ya ska delay because kana go nngwe ke yona e delay yang because go ja le gore dipampiri di gona and then a di gone gore di processiwe ka baka la gore system e yawa emelle mara ba mmusho ba busy ba masipala re busy ka yona mmusho wa province lona o tsene ka bogare through cocta ba rata gore ba re thuse reactivate taba ya system e le rego e ka se sa tshwenyana ge motho a apply le re ta gona go tsamaisa dilo ka potlako gore go potlake le rena a re nyake dilo di diega a re nyake di status card sifuna ukuthi umuntu apply once third chile a thole ama benefit. Wow, okay, bon. So maybe in closing, sometimes siba khona isidingo sokuthi umuntu aphinde athi re-register. Kwenzeka ukuthi umuntu a re-register. Okay. One mhlambe lehlala endlini. Yeah. Umhlonishwa mfanele uye wa apply indigent. Yes. So kwenzeka ukuthi umhlonishwa athi ay mina se ay ngiyaphuma endleni ngiyakophe kophi. Okay. So khumbula ukuthi indlo under indigent and uwe apply le. So awusekho la. So la lo asale endleni aphethe ufanele asivese naye ayeze athi hayi le ndlo besikuthola indigent but through umhlonishwa mfanele so asekho la uhlala kophi ku mhlambe nawe la uhlala khona na ufanele uapply uyabona so kwenzeka ukuthi u re-register and futhi kwenzeka ukuthi uthole indigent then after unyaka ubuye uthi hayi mina isemo sami sitshentshile ngiyatoka somewhere so shothi imali seyadlula 10.47 8 then mase uthole peace job uthole ukuthi mhlambe after 2 years after a year 12 months say a peace job ayisekho so wela back to isem so fanele ubuye siku re-register futhi. So what you mean Ndate Mokgatla ore any person receiving an income less than 10.47 something yes does qualify to apply? We qualify. Yes. Yeah, I threshold ye umndeni kuthi mawungena 10,478 kuya phansi. Yes. Hayi wonke umuntu uya qualify. Ozani that's why ngithi hayi abeze bonke baya qualify. Mhlambe in closing kindly share with us. Maybe let me go to the markets and let's just go to the markets then we'll come back sikwazi ukuyivala kahle about this program. OBC, better put your
Get fresh quality savings at OBC this month end. Tola 2-liter OBC cooking oil for only 55 Rand. Get a packet of 4 whole frozen chickens at only 220 Rand. Tola OBC baked beans. Get a pack of 3 for only 33 Rand. Introducing OBC hot and spicy wings at only 69 Rand per kilo. Get these fresh quality month-end savings at OBC. Offers valid from the 30th of July till the 6th of August 2026. Ayike njengamanje siyangasemaphethelweni sizoyigoqa kodwa ke ngiyacabanga ukuthi information very important le kule support program ye-indigent police engicabanga ukuthi abantu abaningi nawe share phela ukwazi ukutshela nabanye abantu ungayifihli i-information ntate Mokgadi re kwala no ke a tseba hore una le dintho le di question maybe engakaze ngayibuza or just to recap and make sure ukuthi uyabakhumbuza abantu sichazele ubaba ubani wakabani yini this program and also qualify kuhamba kanjani retsole pele ke a leboga Mhlonishwa. yes Ke Eric wa Mkhatla ke tswa ko masipaleng wa Ekurhuleni ko social development re mo ka baka la indigent. Indigent ke program ya mmusho ye e thushang batho gore ba gotjane di free basic services ke metsi ke motlhagase ke sanitation ke sostoti ya free ge o apply indigent itja kore in 60 days 60 working days gora gore ka 3 months e swantse go ba e approveile ebile ba go file di benefit tse o di deserve go tso swantse go di khotjane tse di bang mo indigent ke rata go botsa batho gore ge le ka gae and then gona le motho le go o tshwanetse apply or o applyile la khotjana bjale o tshwanetse a renewe a sanya ka go renewa o ga maoto ke rata go le botsa gore o mongwe a ka emella a tšea dipampiri a ya dia affidavit gore a kgone gore e tsoseletswe le ska re le emetse motho le rogo a sa nyaka go le thusa o ga maoto go polane dipampiri tse botlhokwa o tshwanetse o tshware ID yago o tshwanetse o tshware 3 month bank statement o tshwanetse o tshware lengwalo la go bontšha gore la masipala go ba slipi sa go bontšha sa go rekile mothagase le affidavit e thusa dilo tse dintši affidavit o tlhalosa ntho e nngwe le nngwe ye le rogo e ka go ama go tshwana le ge o tlhokometse bana go tshwana le ge o sena letter of authority mara o kadile ntlo ya ko gae so affidavit e botlhokwa molaetša o mogolo o nka o tlisang mo setšhabeng sa rena ke gore emelelane kao fela ga lena le batameleng di-office tša masepala le kgopele thuso le ge o se sure ya gore wa qualifya go ba o qualify emelela rena re tlo checka seemo sago sa indigent ra go fa indigent gape bao ba ne go le problem ya go boloka ya di burial ba ba tlhokang too much o fila gore re ka se kgone ga gona tselele gore re ka dia plan gore re boloke motho e tla ofisini o re no re tshwanele and then sifuna kuncedwa sifuna kunqoba lo muntu and then thina re tla assessa sizoyenza i-assessment sibone ukuthi really ufuna ukuthi sikuncede ma qualifier then umasipala uzonqaba but umnqabo wa-indigent wenzeka between Monday and Friday or not on the weekend awenzeki over the weekend. Tate Mokgatla re a leboga kudu makhona esikushiyayo ngiyathemba this is not for the first and the last. We will definitely call you because ngiyanagana gore ke ya mathomo taba ye khulu njengayo le nathi siyabonga Thembisa Online naba mameli bethu bayephambili ba support Thembisa Online because iyo izosilethela information and then sizoba informed. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa Mfanele. Thank you so much. Uyena ke Mhlonishwa ubaba Eric Mokgatla uphuma lapha ya
kuna ke umnyango ngaphansi ke kwasekuruleni obhekeleke ezenhlala kahle njengalokhu ke esho ukuthi ke inhlala kahle into ebalekile njengoba elapha nje uzonazisa besingazi ke ukuthi awu mawuhola imali nje ngaphansi ka 10,478 rand mangaphazama uyakwazi ke ukuqualifya for i-support program lena abasilethele yona ye-indigent policy. Igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshu ngingwakwadzanibe isibongo siguqisa lapha uhlelo sibonge kuMuhawu Derek Phukela Short by Hauser uKape ukhona ke nobanele uBrazo wakwaSondlo.